Iba-iba, dong-dong. Paso-paso do sileo-lehon rodiak kading agbasa na mauliudus mauliate mau sobok kami tuwala di paso-paso hodo mulu nami upasat kami matuho diri nami nang sian na nilehom itu kami sa jalo may gabi pilihan na utsus siya do pamu asi maroham sa paso-paso mapilihan na upasat kami otuho asa operasyak kami lapat di puluhan harajaw mo itongatongan ni huriam do hoti porotibion. Buhay maruhan nami mahiti to dim na baliay asal empatar bida jalo boto kami gudang mi silehol-lehom mudi kami saya jadi mahami asal mikir kami madok mau lihat itu ho ut pasatun pilihan nami dalam lapas sang apoko mari kita hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin lau salat maita mangido di tangian ali amanami nadi banwa gija saya pinur badia Sesaat mula maniroham di banotomon sona di banu agija leo matuam sedero na uluan siapa sesam sanami sama panesanan hidu sedongan nama dosa Tuhan una kami tiga tepangan cunan balu maham siapa ngaku ayhona punah harajau doh kaugun rode sangabon saliling-liling na amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodako Tuhan debata mabuhi na Tuhamu jala sayasi marohan namidahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhi na Tuhamu jala di pasaur hok madame na tuganung tot di munabi. Amin. Rasma di tasalukna suaksoni nang di keyboardis nang di singer dohot di kor PPR nang mangindehon di puji-pujian saya ingin menentu tahu memuliakan Tuhan pertinggan bahasa ini nah mengikut saya hata terima kasih nani bagi bentuk nani sidau sonai kumpa agesa di nani agi di nani nado mata punila atau dari masuk-masuk hela atau asia nani ibadah setahun asia andoha terlebih horja ibadah sergio boy pada ibadah sekalian suksoni bisa nanti namun kita kita amina dihina seluruhnya rombongan di kampung dan mangkok ujung di pamulauan amat berdiri yung simpulan ng siya ulaw siya jorro dito ano rapapulong mahita tuto ng manjalo